kakat kendai terik upat ba on sapni ya ga jingsa sau terik ngam artatin bangin syat jingkemen ko upat ba kon kacak dulu kini kiba persang ban kentron nrei kumbangyong ngiseng ya ga voice of the people party mdei tang bagan syusa kataga voice of the people ngim kwa bagan syusa tangga sur ke jo paidbah nrei hakawai gasni ka sur ke jo paidbah kan sakalalong ka bor ke jo paidbah. The voice of the people will one day become the power of the people. Hagamo paidbah on berat syarut yang ini disorkar bangsa on berat syarut yang ini kinongalam kiba yalam bakalayu paidbah on say yang kita diberi kiba dan kecikri bat ngam artatin kari tangkap por kaban batai yang ki baro nrei watang mentaru ngiladon shibun ban sarong ya kejat benriu lingba kejinyak linti kaban lingkot jangka voice of the people party amdan balaban len yang ini kejing shisha wadu deputy chief minister ulah kubur bagacing klut ke jangka election MP kali nama ke jingmi jangka party ke batmai ke voice of the people party party party. Hey mar kita kalau koki paidbah 4 Judan MP election kum kani ke MP election ke pemerintah ke buram ke let syaga jingtrai shitam jangka voice of the people party ban let ke lain nisnong ban pin syai pin sengautu upat bah mentau lah sengautu pleng don kam ban shimkia ya ke MP election ru ni don kam ban shimkia don ki baong ya ki long kemi don ki rang ba kyong barden kam 4 Judan de kata ka jingkwa teput kumbalong na di ka kinti ke pemerintah bat ngati kena bau paidbah on demi renti haga kat kendai terik on demi renti bat ngin break ya ke record haga bedai bat ke Donald Jong ki voters ngin break ya ke record kajing teput kababun tamak MP election kandai hagani ke snam apusau ko ki paidbah but way balalet teput ki bam jutep kita kidei kibut prah betili bentuk amdang dak way pat ki ban let tep ki ban num tep hagani ki snam ki baladep ko ki paidbah bi nangta ngidon susu ban sarong namar mulai keduk ya kiri ramba kibla kam temen hagini gisni kibla don benta nadu kapor baik hill state kyong ko barden oh ngim 4 GUE ya ke jingitli jongga jat benriu nadu kipor ki bang hill state kombang UE menta ko ki paidbah bi sngau tenat namar glasibon teli kisnem kala ju don ke jong bang yimla ban penyetli yau khasi mereka voice of the people party kala la ban penyetli yang judgment hari ni kenti ke pemerintah kendra mupnar uboy war uday upat khasi bayar maram ulangam ngide ke judgment ni lecture gentils ki longkmi ki longpa ki sama ki aga jingashan ni hal shagatem riboy ni lecture west khasils ni lecture south west hashilong ki paidbah banai ke jingashan ya ke voice of the people party oh ni snoban ango you play ubla pen ki ya men sim jo ke jat ben riu bagini snow ya ke jingkot jongi ki nalam jonga voice of the people party bangi don kam ya ke jingitli bagan long ke bor yangi hagan nang ni syakmat I Dr. Ricky inom let marway syapo parliament in lehindrei in let rengkat kasur ke bor jonga jat ben riu haba ikren lara ikren hapo parliament lara ke sarkar India comes ngap ke judgment riu kan iki rengkat ke voice of the people party nginlet dagata ke jing snow scam Delhi bandaya ke hak
Mdai bangin let ban pan yaga bam hok ngin let ban dawa yaga lara pila ayu naga yaga article lies pa anyo pui lara pila ayu mizo yaga lies pa anyo pui pide ban ai ngidon ka hok ban da naga sarkar India bangiru ngidon kam yaki an jingala ngine pai menta habangi wan hangni ban troa yapi uni kurtong jungi uni kurtong de bingi sukhar namaran udeu nangalam Java Voice of the People Party. Laringi pai kendiat syaga kerdan puli. Ula pendap yaga matric haka first class. Ula pendap yaga PU pre-university haka first class 10 position. Ula pendap yaga BCom haka first class 3rd position. Ula pendap yaga MCom haka first class. Ula pendap ru yaga MA yaga economics. Ula pendap double master degree. Ula pendap ru yaga PhD. Ula pendap ru yaga PhD yaga bagi ang doctorate namar kata la I nom you Dr. Ricky AJ Simpan oh nisno mo ayo you play bangila ban troas na judgment rio yau brio mo don ni ta kerdan puli ni tepru le sidang don kiba kham he kerdan kham jrong kerdan bariu ngim kop ya kata mereka lapiang bangin pha yu tang hakani ka kerdan kabalo don namadang don sa ki weipat ki jinglong kiba unong la mo de don ngila wat launi udon em bangi syam ka don hu kata ka jinglong kata ka dei ka jingkit kli ka jinglong jong ka jingkit kli ngi syam bahauni unong la mo jingi udon ya ka jinglong jong ka jingkit kli namaru wei po wei ba kam ya ni ba unong lam ude ban don ya ka jinglong jong ka jingkit kli ban pendap ban yakon ban pendap ya ka kamram kabla benshet nalor kata udon ru sa ka wei ka jinglong ka kam konsan bakata ka jinglong ka bala ban shene ulong ubangila ban shene ka parti ka shene hau nganget ka judgment rio kala ban shene hau ko ki paidbah dai nomor kata ngiwan ban trwa yu banong baka parti kalarai ban pynlong yu urang yatai hantie po parmen balai ka don kami bangin mi renti bangin penjob don buram ban pentigna lara kami ngimi shira jingilang paidbah ke jaga teput ke ban kamnya haga kat kendai trik ngin mi renti lagi mi disang dijongi kenmau wadong la job ni mela job put ya meli kwai no sange kali kwai kat kendai trik kilong kmi kilong no dem le mi sangut le ya la job ya sange kali sachan haga kendai trik kat kendai trik ngin pendap shwa ya gaput ko ki paidbah kenmau kiseng barang menta ki thang ya kata ko an si ka sarkar MD kamut ban pinthami ya ki paidbah banong em ka si kanum trekam ngini khun ban exam lani ban plat ya ka si na po Meghalaya hakan no dur kata ka si kan exam na Meghalaya hakan no dur kai ka si ka CA ka Citizenship Amendment Act ka jingpen kala yak an balong trash dong hari India balai don kam ban wanra yak ka jingpen kala yak an long trash nong ha India namar ban pynlong trash nong yak nong Bangladesh yak nong Pakistan yak nong Afghanistan kibra patch nong she India kata ka thong jong ka sarkar NDA bat ka sarkar India ban itho no yaki kom kinong snong bapura jonggar India don kam de kindon jongga an o kanumut mo kita kinong Bangladesh kilon hani kebala phet kanumut na Afghanistan na Pakistan hatoshia jarmut ala jarmut em ko ki paidbah katkom ga jing batai ga jong abul barkat Obre professor of economics department hapo Dhaka University wong bakatum ga study lalap batang apne usnam khat khandai spandru saw hanu usnam arjar khalai la don hadu kumba khatway 0.9 million kinong Bangladesh kibla patch India khatway 0.9 million kamu chispa khatlai lak kila don ha India kini kinong Bangladesh meta ka sarkar Assam muhimta biswawong ngin pintrai kampura ya kasi kabamot ngin pynlong nong India ya gitu nong Bangladesh kebal don Assam baga don ru ke keren wur bakila ban bos ki border pat ke Meghalaya kanulak kidon kita hapo Assam kila don arpo apsalak ngidon kanu ngidon tang kemba hatsau khatsanlak dai nomor katarau ngin pha yuni undong ram jigi bong le chepo parliament bani kren baka sarkar dia ringkat ke parti benong
ai ki lat jingara ingi haba pi pentrai kam ya ka si wadong bakan ya lat namar lalu la yo lat badlong unong India ha Asam amdan malaban kang yu baundrong Meghalaya ni ha panong ki paidbah ki basta namar katarau ni don kata katong kabangin lek bani kren banong baga sorkan dia pidon kam ban ayengi ya kita ki an ni ha pan paru shaga history komno ke jingat linti kajngi kom kari baga jat menriu ko ki paidbah ni ha ban leklu bani thohok ya ka sorkan India kumbangi long ka jala ka baduktam hagitan syate lamingi ngimla balile menle Syekh India Syekh Delhi City bani kendo yo Prime Minister banong bagi AKA Baro ki piang hagan ke jela ke jini oh ni pit ni piang ni nomla bale arsap kum gini ki sarkar ki bale jayu habawan ki menteri jong sarkar preng shani se jela jini pushara ye ki kenro KFC ka daga jani ka bajot ka pe banmi ne Delhi kita kade itang ke jini arsap sudah ko ki paidbah be lawan pengipor pun kuno terjadi. Kogi paidbah ni don gambar lecture Delhi bani tho kumbagalong batban dana ga sarkar India larabi shem baga Meghalaya kade ga wai ni jala kade India pidon kam ban shem ga je ban plat ini nagane ga jingdo bat ngin semanan ye ki jingle bagla baro jigi sarkar kibarim bat shushu pet ayuja hawangi yo ikita ginong sinshar jingi haga sarkar jala bayu to MP ubamleye jayu ini minta one ka policy na po sarkar India bagini ki kena kibala dia PE BSc BCom kidon kam lagi ko abale ya ka master degree kidon kam bale ya ka QET ya ka ni ka entrance kini bale Kelempat pendiang ye kita ki testing center la shong be hoj don shibon ba ki blahaban sange no ki bamla shuban continue ye ka master degree kam tam nanong kondong namar kim tip pani wa kita ki center shabat jong jela kata ka de ka bla tajur ya kini ki kena ki jungi ki kena graduate ki ba ko aban lek ye ka post graduate mdai tangata menengani kalami sa policy bawa ki 12 ki aban ile ki ba pass 12 ki aban ile ka CUT lagi ko aban lek ya ka graduate hangil kila syupriang hadu mentang ngimpat biang iki center yele exam kan ketajur biang mentai iki kon ki tiji bange chibon ki kon ki tiji ki ba pass class 12 ki nama ban continue ya ka study ki balai nama prenel yo ya ka sarkar nyang ko ngu ka basu ong we hot kat bon bange yo lu Hafsan Snem ngene JU MP ubam don ke ai ka tagur kom perkat bantu kelar kan mau paidbah hangi ni pon ni kita nak trekam jong sarkar preng kita ki central government offices hangi apo ke jela Meghalaya khatsam alposnem omdon MP omdon sarkar kiban intervene kiban leban tuklari ke negrims kiban leban tuklari ke nehu kiban leban tuklari ke ICR tham tama ka thungkam thungjam katkum ka policy jong sarkar India 100% lari sep ya ki try ki try jaka hage grade C grade D nrengela tono ya kata namar bamdan batuklar uni unong ram jingi unlek ban poder ban tuklar ya kini jaga trekam jadi sarkar preng kadlo kita tapkam iki kon samla kiba e kejmi o kakam gababon namar kata watong baga MP election kamdon jimodem unlong ka channel ya ka jatman riu o unlong ka linti ka ba mangi kha ngela ban election Delhi kom ka party bani apsa bani kon ko ki paidbah but ko ki paidbah bi piniban snow sarong bayang boys of the people party mdai bala itu tangan Mawlai amdai bala itu tangan nongkrem amdai bala itu tangan morgreng amdai bala itu tangan not shillong mdai meta kari India bro ko itu wat ki ri shabar juga India amba boys of the people party bon ki tip meta Kiong gani ka party hagaway kasni kan sa sinshar ya ka Meghalaya gibreu ki bapek perman damane ngarang phone ki katuk ani gibreu po arneshal kiong sir you are going to win the shillongcity Banyo snow gibreu na ba kini i baka VPP
klem artatin o kila John Ruat kini kiwe ki perlok ki pamdei naga Jack menriu ki basong apa shillong nga klik angong kumno me snow kani ke MP so VPP is winning for sure. Oh kani kadai balai kami namar bagi wai ki Jack menriu kila i bashisha ukhasi ulaitli tangga tagala piang bagi wai kin puram ini oh ko ki paidbah namar kata ngin lecture ki gisem kumbangi ki nangalam ni shane hoble kumbangi ang bagajing mi jong the voice of the people party kam dai ke jing jarkhat kadai ke sandur ke joble barabu blay ulatmu ban pelat lot yang Jack menriu naga jingdok naga bamsap naga jingle shillong kemat ulah saya kena ke parti ni nyenam leran ban ong hang no bangi shania how play un yalam un ai ni ke jing start un ai ni ke jing champang un ai ni ke jing slur un na plilin tiru ingi bangin la shisha ban penkeladur yang kena ke jela ke e ke jingi tamat tang kau ingat ko ban kenmau yo ni bakla kan ni ke MP election ongan jendela kemen shisha bagani kan ke Emily election namalada kan ni kan jendela day ke Emily election laptikna bau prai June ke VPP ke Sensyar ke Meghalaya Henry kadai ke MP election namar kata daung kadai ke jimpendap ya weu mau jam haswa bikin jam sakmat nangis ban wanra ya ke